عادل خێرکی ڕۆژنامەوان و هەروەها چاودێری کاروبارên تورکیا و باکووری کوردستانی کردە بەڵێ کاک عادل ئەف دەمێتە باش بەڵێ کاک عادل ینی وەکو یادیارە و هەروەها نوچەکانێمە ئاماژە پێکرد بردومانên باڵەفرێن تورکیا لەسەر هەرێما کوردستانی بەردەوامی هەیە تەڤێک و ساڵانە هەژمارەکە زۆر یا گوندێن هەرێما کوردستانی وڵاتیە نوێ زەرەر و زیان vêdikevin û heta niha jî herêma Kurdistanê hewleke cidî nedaye ku ew borduman li ser sivîlan bê ragirt. Belê berahîkê cejna pêşmergên qehreman û hemî malbatê şehîdê Kurdistanê pîroz dikim. Carê pirzgirêka topbarankirina herêma Kurdistanê ne tiştekê niye belkî bu demekî gelek dirêj vediyaritin ama ev topbarankirine topbaranekê werzî ne yani em şên bêjîn her demekê bu demekê tîte rawestandinê û pitiriya wan a bu hevê helbijartinan welatê Tirkiyeyê de tête bikarînatinê. Carê ka çawa em biryar ser bidin herêma Kurdistanê çi hewl dayîne yan jî çi nerazîbîn derheqî vê çendî de kirîne em tişên bêjin Cenabê Serokê Herêma Kurdistanê bi wazihî nerazîbîna xwe li ser bezandina sînorê Herêma Kurdistanê belkû ne sînorê Herêma Kurdistanê axa Herêma Kurdistanê diyar kirîne ev jî bi mawayekê pêş heyvekê ji tê hatiye ragihandinê ku Serokê Herêmê ku umîda wî ya serekî ew biye pirsa aştî Tirkiye çareser bitin lewra nermînwandina wana pitiriya bu hindê vedgeritin ku bibine navbird navbeyna layinê PKK û AKP de. Ji ber ku eger nûke Herêma Kurdistanê xwe bikîta tarafê vî alî da matirsiyeka mezin dê li ser Herêma Kurdistanê peyda bitin eva ez dibînim ku layinên dibêjin Herêma Kurdistanê heta nûke nermînwandiye yan jî çi helwîst ra negihandîne eva tenha bû berjewendê wan yê partayetî û siyasî vedgeritin lê Herêma Kurdistanê û serkirdatiya wê baştir dizanin ka carê çi berjewenda miletê Kurd ye. Rast e heta nûke em tişên bêjin nîzîkî hezar dunemê xelkê ji Kurdistanê ji bax û bîstana hatîne şewitandinê baş zêdebarî pitir ji bîst gundên Herêma Kurdistanê hatîne topbarankirinê باشه کاک عادل یعنی مزید سروی راستم یعنی دهان گوند هاتینه چول کردن رز و باغن ولاتیان هاتینه شوتاندن حتی بری چنده یعنی دیوداچونک لیجنه که دیوداچونه آمیدیات بو به میلیاران دینار ضرر به ولاتیان کتیه یعنی اوه معاوجینه برشون دیا گشتی يعني رزو باغن خلكي مالي خلكي جياني خلكي كتيا مترسي يعني لزارقلي كان ولات كتن يعني افجي ديا قشتيا نابتن تكات يا كير لسيرفي مجاري هبيتن افجي زايدات وبرجواندية حزبين ديار rast bêjî carê eger em bi duristî bişinit navfan gunda devît hatîne topbarankirinê pazihî em dê alayê kekê nav da bînin evet hûn aşkira ye û hemî ragihandinê ev çende hene diyar kirîne ama eger heta topbarankirin ku baregehên wan nava gundiyan û herwa xelkê sivîl hebîtin belê eger baregat PKK nava gundan de بهنا topbarankirinê elbette ku pênc û hemî te civakî nav da hêneş nav eve rast em ser heye û teqrîben em tişên henê komeleka derheqî milletê de kirinê emma diviya PKK jî baregayet xwe dîrî van mala bigiritin şerê wana netna Herêma Kurdistanê de bidin ji ber ku Herêma Kurdistanê mavekî gelek dirêj e peywendiyê başê siyasî aborî ku heta nûke rizqê Herêma Kurdistanê em tişên bêjîn biriya Tirkiye bû me tête dabînkirinê rizqê pitir ji 5-6 milyon welatî nûke biriya kompanyê Tirkiye bu welatê يعني بوشي امبر واجي تماشا تركيا جي لسر هريما كردستانيا
نفت هەرێما کوردستانی خێروبێرە هەرێما کوردستانی یعنی بازرگانی هەرێما کوردستانی ئەو کەسێن کو سەفەر و سیاحەتێ بکەن بەرەف تورکیا پڕانیاوان خەڵکی کوردستانینە بۆچی ئەم بوێ تەماشانەکەین نزیکی 3-4 کۆمپانیایان تورکیا لە هەرێما کوردستانی شۆلکەن ئەڤەژی پارەیەکی باشە سەرمایەکە باشە بۆ تورکیا وەرگەڕین بۆی لە ئەم بێژین یعنی ئەگەر تورکیا نەبی ئەم دێ برسا دەمرین ینی بۆ وەسایە تورکیا بە هەمان ڕەنگی ینی تشتێکی دوولایەنەیە یەکلایەنە نییە مەسەلەن بێژین وڵا ئەگەر بۆمە ناڵ تورکیا نێتن خلاص ئەم دێمرین نوکە دەرگێ هێل هەرێمە کوردستانی هاتیە vêkirnê ku berjewendê me hatîne ragirtinê em Tirkiya dibînin nûke wekû herêma Kurdistanê ema welatên dî dergehê tonal me digirtîne bi şêweyekê asayîl me nehatîne vekirnê ema welatê Tirkiya welatekê gelek mezin e tu dişê bêjî nûke li navçeyê xawekî împaratoriyeteke de diyarkirinê peywendiyê tuê eger gel İranê çend nedixwe jî bin lê peywendiyê tuê bazirganî gelek dixweşin û têkeliyê tuê gel welatê dewrûber evê ku siyaset ve dijminê wê peywendiyê aborî gel wan welata hemiya xweş biye û hêzeka gelek serekiyê jî di rojhilata navîn de ku ev hêza henê li NATOyê de hizrek bû têtekirinê rast e Tirkiye jî zararê dibînitin ji vê pirsa henê ji vê topbarana henê ji vê daxistina dergehê sinûriyê İbrahim Xelîlî bitiyan serzêrê bitin Ama herêma Kurdistanê pitir zararê dibînitin hawlatiyet Kurdistanê pitir zararê dibînin ji ber ku rewşa aboriya herêma Kurdistanê gelek keftiye ji layê Iraqê ve me çi têkeliyet aborî em tişên bêjî nemayîne em astekê gelek lawazî aborî dane diviya ba xirêkekî bi xelkekî ji bê dedanê bazirganiyekî her çi nebit bû xwe bikitin alûgoriya bazirganiya ferdî ya takî kesîl ser astê dewletê bû dewletê hebitin eger ev bazirganiya jî hata rawestandinê helbedê me tirsiyeke gelek mastir peyda bitin û ev kûjberiya em nûke dibînin ji derencamê divan nakokî û daxistina derwazeyên sinûrî û topbaran û hebûna şerê Daeş û heta nakokiyê siyasiyet navxeya herêma Kurdistanê de ne zarara herêma Kurdistanê gelek pitireşiya Tirkiye herêma Kurdistanê hêşta nebûye welat hêşta pêgehekî xwe siyasî serbexwe nedîtiye li ser astê nêvdewletî ama wekû pêgehê herêmî heta nûke hatiye mukomkirinê û roj bo rojê têkeliyet xwe nît kete vedgel van welatê ku dîrokê de dijminkarî gel wan de heyn nimûne welatê Tirkiye serokê herêma Kurdistanê hemî hewla ditin ku li Tirkiye jî aştî berqerar bitin êdî ev şerê henê dimahî bêtin ama ev şerê henê li Tirkiye çê bitin şerekê berwexta tenha bû helbijartinê hatiye encam dane ev şerê henê ez pişt rastîm jî û tê qenaetê de me piştî intixabatê Tirkiye dê ev şerê he jî bi dimahiyê tin ji ber ku heta nûke jî ocalaniyê di zîndanê de ye hem PKK neçare vê şerê ragiritin û hem jî Tirkiye neçare berdamiyê vê pirsa aştiyê biditin باشە بنێرینە te یعنی کی خوازیت vê şerî بۆ berjewendiyên xwe yên hilbijarînan kar bînît Belê Erdogan wekû diyar di hilbijartinên borî da serkeftinekê bi dest ve neînat ya em dişên bêjin şikestinekê bi dest vînat Kurdan baraj yan jî berbest ku ewa 10 sadê derbasî heta 13 sadê jî kir eva henê tiştekî gelek gelek ماترسی بیل سر سیاست اردوانی کنه یا حکمتکا تک حزبی آوا بکتن اما هبویا سبب وی چندی اردوانی همی هولدان هل بجارتنی پیشوقت بین انجام دانی اف هل بجارتنی تنیجی بیار سر هاتیه دانی اما اردوانی هولدا کو کردان بترسینتن کو کرد بجداری هل بجارتن نبود بو هندی بشیتن دنگین کردا کو اگر نگهینه بربسته 10 ساده اف دنگ همی بو اردوانی وگرن دشت حکمت خپیک بینتن اما از دوی باریه دمه کرد دی بجدار بن اگر نگهینن 13 ساده جی اما دی 10 ساده در باسکن وجاری جی لی اردوان وجاری چوا پنگاوی تابشت پنگاوی که گلک فیل بازیانه همی حولتوی بو هندینه وجاری لی AKP لی MHP و CHP بدتن که دو حزبین ترکیین ترک پرستن اگر افراد دو حزبت هنی لوازی کفتوانا و نشیان بربسته 10 ساده در باز بکن
اردوان اوتوماتیک دشیتن حکمت تک حزبیانه پیک بینتن دشیتن او تشتاویای اطوالات ترکیه ده انجام بدتن نوکه اگر دنگو باسی هوا ده جهاتنا دیار کرنه هر دو حزبين جهبه ومهبه نوكي همي هولادن بجن اردوان يخلته شري ديجي كردات كدن اردوان نابتن شري ديجي كردا انجام بدتن دفي وضعي ده بوچي چونكي ما ترسيل سروان هر دو حزبا پیدا بويا اردوان حاليا برولي وان هر دو حزبين نتاو پرستين تركيا راد بتن باشە دخوازین سەر vê dest pê bikەین ینی سەرۆکێ CHP ڕاگەاند و کێشەیە کورد شەڕ کۆتایی پێ نایەت و ئەvە 3 ساڵە شەڕ تێکردن واروە کێشە هەر هەیەژی تەنێ بە گوتوبێژ و دیالۆگێ دکارە ینی ئەف ئاریشەیە وەرە چارەسەرکردن ینی تەوی ku ئەف ئاخفتن ئەف گوتنەکەش بۆی هەڵبژاردنان لێ ئاریشەیە کوردان باکوور و بشر چاره سر ببه لگور نیرینەوە جاري اگر ام بهوري تماشي اخفتنا كلجدار اولو بكين كلجدار اولو ند برجواندية كردا دافع خفتنا هني كريه بلكو كلجدار اولو هرچند كردكي علوية جيلي دجمنه که سرسخت کردان بویه توی پارتی ده کلجدار اولو بو هنده دنگن حزباوی جناف نچن بو اردوانی نوگرن دنگن وی کو وکی من پیش وقت گوتی AKP هول ده دنگی وانا بدز ببینتن کو رولی وان دگیردن حالیا شری دجی کردان کلجدار اولو همی هولاد دنگی توی جناف نچن مهپه جی هر واسا دولت بخشلی ده هولاند دولت دنگی تویش دست نشن اما پرسا آشتیه حاليا هاتي الرواستاندنه ودي الرواستاي بتن حتى هالبجارتين تركيا بدماهيتين اف هالبجارتين هنيجي اگر اردواني سركفتن تدا هيناتن كوشيا حكمت خويا تك حزبي بيك بينتن اوه هده تراده كت برجوان دا كردا دا بزنو پرسا آشتيج دي بردان بتن گلك باشتر دي بينم اردوان تك حزبيانه حكمت بيك بينت يانجي هدف كردن باكور پشتواني لبكن حكمت بيك بينتن باشتر اردوان دگل جهه يانجي دگل مهب حكمت بيك بينت جبركو قركرنا كردان او بيا لسر دست وان هر دو حزبن رگس پرز بويا كردان چه خوشي حتى نكب خانه ديتيا بله عادل خیرکی روزنامه‌وان و چاودێر کاروباریان تورکیادا gelek spas بۆ شرۆ